snimaj, sad snimaj! Lega sad! Da plate ulaznicu. Stvarno imaš hobije, ne znaš kako ti rekao. Evo ga! Moraš još popiti. Šta ću ja sad biti? Sam gužu i neću moći igrati. Moraš još žuju, popiti. Dobro! Nemaš doći tu i ne popiti debeli. Ko zakucavaš? Narodska je bilo. Dobra! Evo Pa evo, prije svega čestito bi svojim dečkima, čestito i protivnicima na fair korektnoj igri. Osvojili smo važne 3 boda u borbi za naslov. Mislim da nam je bila presudna utakmica. Pokazali smo da možemo kad hoćemo. Konačno se potrefilo kolo da smo svi bili kompletni i evo, nagradila nas je. Mislim da je bila dobra utakmica. Jedan jako dobar protivnik, ako ne među najboljima u ligi. Evo, ponavljam, čestitam još jednom i svojima protivnicima na fair igri. I to je to dalje, to je to. Pa sve u svemu na kraju zaslužna pobjeda Botinca. Bili su za nijansu bolji, pogotovo drugo poluvreme. Mi smo prvo nešto pokušali, ali nije išlo. Tako da, ok, idemo dalje, možda ostati pola do kraja i to je to. Pa dobra jedna prava, tvrda muška prvenstvena utakmica u borbi za prvo mjesto. Mi smo i taktički nadigrali u sistemu 3-5-2, znali smo da ćemo imati problema ako se mlađim i spremnim dečkima suprotstavimo na način. Morali smo ih sačekati, odigrali poluvreme 0-0 i sa 2 odlične centaršuta individualnom akcijom riješili i zasluženo pobjedili, nema šta. Ovako, prvo poluvrijeme podjednaka utakmica, drugo poluvrijeme malo smo se raspali, primili smo 2 gola iz naših grešaka, poslije se nismo mogli vratiti i ne znam šta bih rekao, iskreno, zaslužujuća pobjeda Botinca. Ne odustajete od prvog mjesta? Ne, idemo dalje, ništa nije još. Bilo mi je jako lijepo sudjelovati u ovako velikom događaju.